دم باش تماشاوانی نیجا ام به تیگینا هفته لپیشبری وانه و هفته امل سر تیگینا دستلاتداریه بسکنن به عربی جره به معنای هیزه اقتدار تیگوتن جگوتنا قدرت هاتی اساس کرن لی اف تیگین ده پوزیسیونه که وساده لهر دره هیه وقتا کو زخت میتینگری ذهنیت و سیاست از ظلام سرور پیکته ایریشی هر دره جیانه دیگه لهر دره تیدیتن به هر شکلی خود ده حس کرن لی فهم کرنا ویجی دیتنا ویجی لوما گرتن و کنترل کرنا ویجی پرزوره بره ده چارچوه زانستین جواکی ده که سوسیولوژیا مارکسیست و زانستین جواکی خو سپارتن وی و خدمتی مدرنیته کاپیتالیست کرن وکی آوائه کی ریوبریا دولتی هات پیناسه کرن بگوتنه که راستر دستلاتداری وکی قادر ریوبریا دولتی هات ifade کرن ریبرا پو اف روشی گوهرد دولتی مینا شوی کی دستلاتداری دنرخینه دولتی وکی حال ریوبریا بسازی بوی حشک بوی ifade دکه دستلاتداری جی هی نرمتر بربلاب و برفرهتره دولت به شیوه سروری سازیان بشکا میتینگری ifade دکه لی دستلاتداری مینا کو چیزی به همو چاوین جواکی ifade میتینگریه هر میتینگری ifade از زختکی یجی ده همان دمیده یک دستداری جی لما دولت جی وکی شیوه که ویدید و پیناسه کرکو هر تم یک دستداره میتینگری هری مزن وکی یک دستداری دستلاتداری و دولت درکتی هولی هزا هری مزن جی وسا چه بویا تزک وسا یا زانستین جواکی هیا که دستلاتداری وکی قاده که ریوبریا دولت دبینه دولت جی وکی لباجار درکتیه و ناوند شهرستانی دبینه دیروک جی وسا دست بکرن ذهنیت آنه تو دولتی هری زیده خود سپیره ور دیروک بسمری ددن دست بکرن تی ادعا کرن کو شار زابون با آوانی بون بسمری دست بکریه اساس سوسیولوژیا مارکسیست جی او وسا قبول کرد ریبر اپو دیار کر کو د سوسیولوژی ده دیارده دستلاتداریه نهاتیه دهوراندن او د پارازنامه پرسکریکا کرد و چارەسەریya نەتەوە دموکراتیک ده د بەشە چارچەوەیە تێگینی و تۆریک ده bi van nirxandinan mijara desthilatdariyê ronî dike. Têgîna desthilatdariyê di serê wan têgînan de tê herî zêde diwarê jevderxistina rastiya civakî de rêber zehmetî, şaşî û nakokiyê ve dike. û mîna ku ji aliyê naverok û şêweyê ve ji bo neyê naskirin li ber xwe dide. Hakîmiyeta dixwazaya wê de xwe di danasîna wê de nîşan dide. Li hemberî danasînekî bi rastî li ber xwe dide. Xwe nade dest. Mîna ku nötr e. Lê dest jê nabe û fena diyardeyeke xwedayî xwe dike giştî û bi vî awayî xwe mutlaq dike. Mirov dikare desthilatdariya civakî jî bi awayê herî rast weke mêtînkariya zêde ya ekonomîk û potansiyela hêzê bide naskirin. Desthilatdarî, potansiyela hêzê û mêtînkariya mîna genetîkê bûye xwediyê karaktera kombûyî ya di tevahiya çaviyên civakê yên mejî û avahiyê wê de ye. Hêzên civakî yên ev mekanîzmaya desthilatdariyê xistine destê xwe jî bi awayekî berbiçav dewleta dîrokî, elîtên mêtînkar û çînên wan pêktînin. Gelekî giring e ku mirov desthilatdariyê timî weke derfeta kanên potansiyela pêkhatinên dewlet û çînan fêm bike. Kengî potansiyela desthilatdariyê ber biçav dibe, her çi dewlet û elîta hukm lê dike çîna mêtîngeh a civakî ya xwedîspêrinê pêktînin. Mirov dikare desthilatdariyê hem fîzîkî hem jî weke potansiyela hêzê ya entelektûel jî bifikire. Li ser civakê xwe weke hewcedariyekê mutlaq û domdar ferz dike. Yek ji sedemên din ên giring ê vê yekê jî ew e xwe bi pêdiviya rêveberiya xwezayî ya civakî re wekhev dibîne. Kengî desthilatdariyê xwe bi diyardeya rêveberiyê re kir wekhev, hengê xwe dike ku dest jê nebe. Dema ku desthilatdarî ji pêşengiya civakî ya xwezayî hat veqetandin, wê baş were dîtin ku desthilatdarî çawa weke girêkeke kanserê çizîriye binyeya civakî û lê belav bûye.
گرینگه که مروف جداهی دنابرا دولت و دستلاتداری دجی ببینه. دستلاتداری لجیواکی زیده تر بلاوه و کتیه تواهیه چاویان. لی دولت ناسنامه که دستلاتداری یا بهتر تنگ و به پیوان بربچاو افاده که. دولت شیوهی که دستلاتداریه زیده تر دو کنترول دیه به پیوانان و حتیه گریدان. هر دچه حقوقی دبه و دواره خورواکرنه ده نازک تفدگاره. مروف دکاره دستلاتداری وکه روش حکمرانیه که گشتی بنرخینه. وجبور روشا به دستلات بونه جی مروف دکاره وکه کولتیه گشتی حکم بده. شیوه کولتی و دستلاتداری یین جدا بخستتین گشتی دولتی و گریداینه و جوه فیضا خود گرن. مروف دکاره لسر وان وکه دجبر آزادی حکم بده. دجیواکی ده چه قاسی پوتانسیل دستلاتداری هبه او قاسی جیواک جی آزادی بیپارده به. دستلاتداری چه قاسه ورکیم کرن او قاسی روش آزادی پیش دکوه. دوی مروف گله که های جی حسرت جبو دستلاتداری یاد نوا جیواکی ده هبه. اف حسرت او بیری کرن چه قاسی بلاو به او قاسی جی و دسپوتو که انجیواکی زیده ببن. اف جی دکاره به تواهی دموکراسی بقدینه. دسپوتی نخوشیه که دستلاتداریه. کنگل دروی کنترل بمینه چاو دمینه که هیتلر ده جهاد دیتن دکاره هار ببه و ببه جنواره که سری پیره درخستن زحمت به. دسپوتیزم ده دیرو که ده جناوا شیوین ریوبریه ین کیفی در دکه به. و وکه گریه که این فاشیزم جیواکی بجیده به. ده پیواجوین دستلاتداری کپیتالیزم ده دکاره بلزمزم ببه. لتواهی چاوین جیواکی بلا ببه. و وکه ریوبریه هیزا توتالیتر آجواکی بگوده ببه. شیوه گرتنه دستلاتداری با آوای نتو دولتی تیکیلیا خواه بر رژیم کپیتالیست فاشیست را هیا و روشاویا پیشک افاده دکه. وکی کج ورژی تفهم کرن. جبو پرسکری کن جواکی چاره سری ند دستلاتداریه دیا. ند دستلاتدار بونه دیا. چاره د دموکراسی دیا. پنجه را دستلاتداری دموکراسیه. دموکراسیا راستین. خسریه دموکراتیک. کنفدرالیزم دموکراتیک. و وکی افاده سیستماتیک آوان دیار دیان همویان مدرنیته دموکراتیک لهمبری مدرنیته کپیتالیست وکی آلترناتیفا خورد برول خورد به. ام آوا کرن و پارستنا مدرنیته دموکراتیک بدومینن. ام وی هفته جی لسر تیگینا دستلاتداری سکنین. بمینن دناوا خیر و خوشیه ده.